जज्बा हस आहाँ फंड ने आहाँ सहूलत ने बोले आहानी वा जज्बा सलामे क्या इन्हें मगा आहानी कार करने जोहद दे मेडिकल शोबा भी या जान सलामती शोबा भी या शागिर्दी कारणी वाला भी। तो ये बाबता मजलिस करें ये वाला दो मेहमान में और मेहमान बानो रोबिन शाह मैं वशत के मराक्षा तब जोड़े शुक्र बानो रोबिन शाह इंटरनेशनल नेशनल सतह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कार आए वतम एक इदारे हस्तने हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बलूचिस्तान और क्या ये चेयरपर्सन है वो पता वत RBWRB के ऑर्गेनाइजेशन है रिसोर्स वाटर वाला कारबो गए। तो आइए सर हम आइए जोहद दें तो इसे जाहिर भी कि तो सारी हम बाजें नन इदारा तो का अवार बुता कार कुता बलूचिस्तान हर दम को कुंडा शोता तो लाजम इवड़े कारखानों के मर्दवानी दाद भी दिए और हर वड़े कुमक भी करें तो माँ ये बाबत कब जने शरदर हम देखे शख्सियत मुदा में मजलिसा वारेंगो डॉक्टर मकबूल अहमद डॉक्टर साहब वशत के मराक्षा डॉक्टर साहब बुनियादी तौर मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट बोले आइया गु समाज बलूचिस्तान मुआशरा गो या बलूचिस्तान एजुकेशन गुमा या मजन नज़दीकी हस्ते वो ही हंचिन टाइम है कि क्लिनिक के टाइम में बोले माँ मैं गुशक उसमें मैं अवेयरनेस हो सरपदिया और क्लिनिक ना वो कहते मैं मजलिस आवार भी माँ ये ए दाद दी बिंदा था मैडम तीन भी करोगे कि मैं तो वती मुख्तलिफ फील्ड एजुकेशन भी जान सलामती समाजी कार तो हर हवाला गों बुते गो तो मजबूरी तौरा बलूचिस्तान अच्छे वड़ गिंदे के एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक जाल एक किरदारी अगर कारकरेक ब्लूटी चिंचो ये गुंजाइश चिंचो मुश्किलात शहबाज पदिला वश नामी है पम्मे वस्ता पर डॉक्टर साहब आप मामुचम सोसाइटी शहबाज मेहरबानी शुमा होती इंट्रोडक्शन है तो एक बला एक गप्पे जतित के अब मैं बलूचिस्तान अल्लाह पाक के नेहमत हर चीज़ अपुर नहीं मिनरल दगिंद है माइनिंग के हवाला सेलकन के हमारा कॉपर रस आयरन ओर रस आई तो गोल्ड भी मिक्स हस्तान हर चीज़ के बलूचिस्तान तक के हंसते हैं टैलेंट हैं पश्तून बेल्ट है बलोच बेल्ट है अल्लाह मज़ान रहमत हंसते हैं दोमी अगर था गुशे एग्रीकल्चर है हवाला तो मैं ग्रीन बेल्ट भी हंसते माशाल्लाह नसीराबाद जाफराबाद चिक्से मज़ान पटफीर किनाल और आई तरह का कार भी सिंसियरिटी था मखलूक नाप रसीद आवाने चैनल सफ़ा बेन मतलब मैं बलूचिस्तान बाज़ इन इलाका चूँकि शिंदरोद मुलाज़ीन मेख्तर हैं मुख्तलिफ जगह चागी हैं मकरान हैं सरे में सिस्टम ये तक कारी सिस्टम आता था अवन रिहेबिलिटेशन भी आई सरा कमे कार भी क्लाइमेट सरा कमे कार भी इन्वायरमेंट सरा कमे अम्मा चीज़ें ज़रूरत भी तो ये बलाइन अल्लाह पाक एक निज़ाम मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान अदाता आप तरह हास गंदम तरह हास फसल तरह हास मिनरल्स तरह हास गोल्ड तरह हास दुनिया हर नेमत अल्लाह पाक था लेकिन जो बदकिस्मती है मैंने गुस्सा गाऊँ मतलब मैं दिल सोची एक गप्पा जनागा कि इनसे मज़न मैं सूबा हैं बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान है मज़न अगर आबादी है लिहाजा सेल करना तो ठीक है स्कैटर्ड पॉपुलेशन है लेकिन एशियन के हमारा हिसाब इस तरह के हमारा अपॉर्चुनिटीज़ बाय द ब्रस्ट ने अम्मे मर्दोमान चाहे अम्मे दियात अंता कप्तागान चाहे सिंध नसीराबाद जाफराबाद ईश का कैसना चाकी दालबंदी नोश की मकरान जीवनी पंजगूर ये पश्तून बेल्ट ईशान था अल्लाह पाक जिता जिता इन मिनरल्स जातगी होता इसी सर अम्मा कार न करना गाना या अमा मर्दम अंचे किशमा होती इंट्रोडक्शन तक गप जते कि अम्मा कम्युनिटी या सोसाइटी है कैसना अच्छी तरीका कैसना मिल के हमारा कार करने की भी आ हिसाब सरा के हमारा लूप इतना जोरा गान अगर शुमार लोकल मर्दमन अमाम इलाकाई रिहायशी मर्दमन और ई मिनरल्सन शुमा इशा यूज़ करना गए तो इशा लोकल सतह सरा का शुमा यूथ नौजवान अमा इलाके रिहायशी बेरोजगार बचकन चाहे पढ़ा लिखा या अनपढ़न अमन शुमा इन्वॉल्व कने इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में चाही या मेरे साइंदा की रेकॉर्ड के बाकी इलाका तकार करना गान लेकिन बदकिस्मती चे मैं मर्दम उदनी अब मैं लेबर भी उदा कार न करना गए और अब मैं आम में पढ़ा लिखा है कि तबका ही उदा कार न करना गए 8000 असामियाँ नहीं आता था मैं चूंकि लोकल डिस्ट्रिक्ट चाह गई हूँ लेकिन 8000 असामियाँ तकरीबन 7 मर्दम भी जोरग न बूता तो ये हालात था कि था मर्दमान रोजगार न दे चाहे मैं पश्तून बेल्ट हंसता बलोच बेल्ट हंसता तो था कुरुम होता जबरदस्त हंसता लेकिन कशगनान प्रोसेसिंग प्लांट तना जनान है शुमा होती जिंदे मुल्क है तो बलूचिस्तान द
processing plant تم جانے یہ processing plant وجہ تا Chinese اندیانے درے مردم اندیانے American یا دیکھا کمپنی اندیانے شما انٹرنیشنل ہیں اما شما processing plant ہمیں دا جنت بلوچستان ہے گا حالات بہتر کنگ لوٹت مطلب سنسیئرٹی بہت ضروری یہ تو بدقسمتی چین اب میں ایم این این اب میں چاہے گورنمنٹ ہائی افیشلز ہیں چاہے میں سیکٹریز ہیں چاہے میں مردم کی اسمبلی ہیں با اختیار مردم یہ ستائیس راکی چاہے سوچ نیست کہ بلوچستانی حالات اچھی طریقہ بہتر کرتا کرے تا مخلوق کا روزگار دے مخلوق کا جوانے ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ تاوان دے آوان کار دے اللہ ہر چیز اندر پش پرامانی قدر داتا لیکن کشے کی طریقے کار ہے تو بھی تب آئے مردم جانا ہے کچھ ہے تو حالات مزید خراب سے خراب تر بین درے مردم نے آئیں وہ تا کار نہ کنن تو بلوچستان ایک سجین مدنی ملک ہے ایسا بہت اپرچونٹیز ہستن لیکن بدقسمتی ہمارا اما اپرچونٹیز ہیں زورہ کے واسطہ سول سوسائٹی ہے گورنمنٹ لیول ہے اور اما کے اسنا ای ارچنگ کا آفیشلز ہیں کمیونٹی ہیں چاہیے میں نے ایم پی اے دن اسمبلی ہیں نشتہ گا صرف پوتی لاپا یا پوتی پاسپورٹ جنگا دین کہ ہمیں زاگاں پاسپورٹ دے صحیح ٹاپک کس طرح آئے گا وہاں مسئلہ نہیں کہ چھینت اگر ایک ٹاپک کس طرح بیاؤں تو بلوچستانی حالت بہتر ہوتا کن میں اپنے مردم نظر کی کمیونٹی مردم نہ میں پورے بلوچستان میں گشتہ کن اصل مسئلہ ایٹم مخلوق نے روزگار ہے اور روزگار ہست اپرچونٹیز ہستن صرف اویل کرنے ریسورسز موجود ہیں لیکن لوکل مردم نہ رسگان نون لوکل مردم ہمارے رہائشی ہیں تا مالکن آوان نہ دین دومی مردم کے چاہے آوان اپروچی ہستے یا وقت چیئرمین بوتاگن چے بوتاگن آوان دے وہاں کارن مین مردمن کے کردار ہے وہ دا مخلوق آوان ریسپیکٹ کن آوان ذریعہ تی حالات کنٹرول بوتا کن آ طریقہ نہ بیان ہے لازم روبین شاہ اہم نقطہ دیما اٹھتا کہ بلوچستان قدرت ہر صحابہ داتا ہر وڑی وسائل بلے ادھے محلو بزدگی غریبی نیزگار توشی پوچھتا بازیں سبب بستم تو ان کا کمٹمنٹ جذبہ ضرورت ہے سرکار والا سرکار پارٹنرشپ ضرورت ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ ضرورت ہے کار کرنے کے وہ سنجیدہ مردمہ دیمار کے ضرورت ہے کہ ہاں دل میں آنا چو کہ روبین شاہ بڑا جذبہ ہستے ہیں دل سوچے گا کہ بلوچستان انچو وسائل باوجود معلوم دو ٹائم یا دو ودے نانا محتاج ہیں بڑے غریب ہیں پاب گنڈے نادرائی یا بیماری یا مردوں بیمار بھی وفات بھی تو یہ بابتا علامہ جیڑے گی ڈاکٹر صاحب توچے سرپت بے کے چے کنک ڈوٹی بلوچستان کے یہ حالات ہیں دھوکا جی سر یہ گپ پیشیں کہ لوگ فیملی برائیں آیا دل سچیت کی منی فیملی آپ کے استے مسئلہ میں پریشانی میں یہ تو ای بلوچستان پما انچو یک میں فیملی ہے چونکہ لوگ تا یکم ورنائے متی ماتے بارا یک ابر برداشت نہ کن یا چڑھا آیا خیال داری تو انچو کے استے وطن میں وطن ماتے جا گئے تو آیا خیال دارک کے است میں فرض ہے تو خیال ابھی اگر کہ وطن سمجھ متی ماتیں گڑا مردم اما سوچ ہے رکن اور کسی چاہے پارلیمنٹ میں نلوٹی کی موتی ماتا خیال مداران ماتا کی مسلان ماتا کے چکانی مسلان آنی خیال مداران تو بدقسمتی یہ شن کہ مارا ہمیں جذبہ یہ سوچ نیست دومی کا پیشن کے فیملی تام اماٹھے میں ایک فیملی چلی کہ ارکسوتی کردار ادا کرنا تو کردار ارکس سمجھیت غیر سیاسی ڈال نوما امک پولرائزیشن بھی تے ارکس یک کے گپے جن بد پرچے کہ آ پارٹی ہیں تو دومی اپوزٹ آئے گوش نہ داری چاہے یا راستے گپے گوشا گئے فائدہ ہے گپے گوشا گئے آئے گوش نہ داری تو انچنی چونکہ مم حیثیت ڈاکٹر ہیں تو منی جند کے سوسائٹیز ہیں پاکستان چیس سوسائٹی تو عام کیس اتی پلیٹ فارم تحت اور ہمیں گوشے بلوچستان خدمت کرنا گیا یک مثالی منتری رول دیں کہ میں کانفرنس بیتنا گئے کانفرنس ماں کیس خاص طور ٹی وی سیشن کرتا کہ ٹی وی میں بلوچستان کامن مخلوق کیس کے سفر کرنا گئے ایش وجہ کیست کہ ہما ورنائن مردمند کے روزگار باعث متاثر بیتنا گان عام پر جتائن اویئرنیس سیشن کرتا گان کلائمیٹ چینج میں مدنی مسئلے ایشانی بابتا جتائیں یک انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو چونکہ پلیوشن ہی نمروچ نماز توسط ایشی ارکس ازام کے میں کل لگو جک اصول نر روند
دوائی ورا گئے ٹھیک ہے دوائی لداتے جک واپس اکیت یہ مدنی وجہ یہ تی پولوشن ہے تو پولوشن کوئی ٹکسان ہے کپ یک کسان جا گئے پولوشن انچو کھڈے تے گوا در نر رہو تو مچ پولوشن کے سا ما چکگم لیکن بدقسمتی ما گپے منتر گو وطن ماتے تو ماتا تکلیف تی تکلیف ہے لیکن اس چیز کا ساتھ تکلیف نہیں یہ اوورال کی کنڈیشن گند گئے کہ روڈ کار پرش رگان جوڑ بیت رگان اما کار کے افتگ ابو تکن ماں ابو تکن 2 سال 6 سال لگی تو ایک کیس سماج خدمت کیس جذبہ اگر تعلق جذبہ ایک احساس ہے تو آ احساس ضرورت مارا او کیس ار یک کے اتی کردار اتی جاگا ادا کن تو گڑا یہ شش کیس کافی بہتری ہے تو ہیلتھ لہذا بعض مدنی میں سوسائٹیز استند کہ گورنمنٹ گور اوار پیرالل کیس کارکنگان وہی سماج بعض مدنی فائدہ رسا گیا بعض ٹائم انسان ابھی منی کوشش فائدہ نہیں لیکن یقین کن کہ یہ ظاہری نظر نہیں ہے کہ کوشش جو در فائدہ نظر نہیں آتے لیکن انڈائریکٹلی بعض مدنی فائدہ رسیتے تو وہ گورنمنٹ باہر اما جو کنو کن اور سپورٹ کن چاہے بجٹ صورت یعنی جو قدرہ کن تاکہ سماجہ میں بہتری بے تو ہمیں کہ یک مائنڈ سیٹ یا ٹرینڈ جوانی ہے یہ دے میں بس جان لازم ٹرینڈ چینج بولے واسطہ کردار ہی ضرورت استی شخصیت سماج تو کا لازم تھی فٹا دیا یا اثر انداز با سماج تہا تو مدنی کردی ادا کرنا روبن شاہ ہوتی ایز اے فیمیل ایز اے زال ہوتی کردار ہوتی معاشرہ کرنے کا اوپر چاگی اڑی علاقہ کیا ہوتا تعلیمی پسماندگی ہستے سماجی پسماندگی ہستے زال بولے دیما گرہان ہے بھلے درائیں چیزیں درائیں اڈا لو درائیں مشکلات باوجود کارکنہ لوٹی تو لازم آئیے داد دیے گی میڈم اچھو ہیلتھ ایجوکیشن انوائرمنٹ پروگرام کی تو ایک آرگنائزیشن ہے جو ہوتا ہیلتھ تو ضرور اور ایجوکیشن ایم اے شعبہ کی بنیادی چیز ہے یہ ان کا طرح یہ جوڑ کرنے کی ضرورت چاہیے ہوتا اور ان کا چھ کارکنہ لوٹے تو سر ہیلتھ ایجوکیشن انوائرمنٹ پروگرام یہ مقصد یہ بوتا کہ ماں ڈسٹرکٹ چاغی یو سی زیارت بلانو چمڑی تعلق ہیں تنے وقت اودا ہمارا بجلی نے اودا تھا دیگر فیسلٹیز ان تو تھا بالکل بل کیوں نہ اودا ہائی اسکول ہے سوائے پرائمری اور مڈل اسکول ہے روڈانے حالت شمع دے میں اچھی آپ امودا کیسنا سالٹش واٹر مخلوق کیسنا ورگا مجبوراً ہم جاگئے ہس جاگئے نہیں تو ماں شاہ سوسائٹی ادارات اور میں یہ کوشش کو کہ ٹھیک ہے نہیں ایک ایکسپیرینس سے منگیں کو تھرو آؤٹ بلوچستان ہے میں سسپے بھی تھرو یو این ایوارڈیڈ بھی ہستوں میں تھرو آؤٹ بلوچستان سے 210 اسکول یہ گپ پہ نہیں کہ مطلب 210 اسکول تھرو کمیونٹی پارٹیسپیشن ماں کیسنا پاچ کرتا ہوں تھرو آؤٹ بلوچستان ہر گاؤں ہے تھا کہ اسکول نہ بوتا ماں وہ دا وقت سروے کرتا گن اسکول بنائیں تا گن روچ اما اسکول سرکار آواں ہوتی انڈر زورتا نوا تھا مڈل اسکول اثر ہوتا تو یہ حوالہ کہ اسنا اسکول ایکسپیرینس گین کو ہیلتھ حوالہ چونکہ سر مجھتے ٹروبوکلوسس حوالہ کہ اسنا وہاں اویئرنیس سیشن کرتا گان اسی علاوہ کلائمیٹ چینج ہے سر میں آرگنائزیشن اسی سرا شا وقتہ کہ اسنا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے کولیبریشن گورنمنٹ بغیر سر مشت نہ کرنا ہمیشہ قائمت اور ہمارے کار گوما کہ اسنا ہمیشہ کمیونٹی اور گوما ایک جگہ بھی پبلک پرائیویٹ سیکٹر ہے نا تو ماں درخت نے جاتا گا ماں کہ اسنا وومن اینڈ رینج لینڈ مینجمنٹ رینج لینڈ مینجمنٹ ماں باقاعدہ وومن ان ٹریننگ داتا گن خواتین ان ماں ٹریننگ داتا گن علاقہ تشتا گن تا میختر گرے تا چاغی گرے تا مکران گرے کہ امی کے کوان سرا کے اسنا پا میں چونکہ اسپیشیزن بشیزن ایشان کے اسنا پا دارے میں علاقہ چو گیس نہیں سر نہ گیس سے استے نہ بجلی ہے تو مخلوق پا فیول وڈ خاطر پا فائر وڈ خاطر پریشان بیند کہ کجا ماں پروان تو روان شا کوا کہ اسنا شاہ چی رکی اسنا ہما پلانٹ ہما آئے تو گوشت کنے ہربل پلانٹ نو میں ہربل پلانٹ بھی ختم ہویا گان مطلب ایشان شاہ بنا زورا گان شاہ جڑا زورا گان تو شاہ میں کلائمیٹ کے اسنا شاہ سمودن ڈسٹربنس بیانی دومی سر ایشن کیا گا اور میں علاقان تک بیان ہے نا باس کم بیا گئن کہ سر ابوتن لیکن اور کہ آپا اور آپا
کہ ما سیف نہ کنن ویل نہ جنانا ڈگنگ ویل نہ جنانا گسے تک اسنا پوتا ایک برزہ ٹینکی یہ انڈر گراؤنڈ ٹینکی کہ کمی نہ بے تارا کمی سیف کن اسی علاوہ کہ رین واٹر ہارویسٹ کے اسنا منع کنانا کمی نہ بندہ تما جوڑ کنن جاگے کہ آپ ٹھیک ٹھاک وہ دکیا مونسونی یا زیادہ اور بھی اسی طرح سرفیس واٹر کے اسنا اب بھی تو زمین کے اسنا آپ سطح کے برز بھی جو پلانٹیشن ضروری ہے سر ہر چنکا کہ ما پلانٹیشن کرتا کنن سیزن ہے تا ما مختلف سیزن ہے چونکہ بہتر تا نوم بھی گئے پلانٹیشن دیگر علاقہ تا مارچ تک تا اپریل ابھی نا تو پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ایشوز اب میں کلائمیٹ چینج میں جندے دستام خراب بھی گئے سر انچہ کہ ڈاکٹر صاحب گپ چاہتے کہ میں پولوشن تو ہستیں دومی کہ اما آپا کے اسنا ان کا سمے فارمرز چا زمین تا کہ آپا چکا گام برانا نا ٹھیک ہے سر ٹوبل ایسا تھا ٹوبل کنورٹ بود سولرائزیشن سر آت سولرائزیشن سر کی چیز آت نو فارمرز کے اسنا دیگا فری ہینڈ آوان بلت نو آج 24 گھنٹہ آپ برگان تو فارمرز ان کے اسنا نو ڈرپ ایریگیشن سسٹم انچو کہ ریوائیول آف بلستان واٹر ریسورس پروگرام ہے فنڈڈ بائی EU ہمیں ٹیم لیڈر یلے بیگما نامی آشا نیدرلینڈ آتا صرف اور صرف پرمے پروجیکٹ واسطہ ہم کے اسنا پالیسی بنائیں تکن موشی مائدہ باس فخر گشگ لوٹیں کہ بلوچستان ہے ہمیں پالیسی رینج لینڈ مینجمنٹ پالیسی ہے آئی تا وومن انکلوژن کے اسنا کردار ماس سے کردار کہ آپ تھا اگر یہ پالیسی پر گورنمنٹ جوڑ بے گئے صرف گورنمنٹ نہیں نشتا گورنمنٹ کمیونٹی کے ماموچ تو اسی تا میں کردار بوتا مطلب میں پالیسی تا نی کنٹریبیوشن شی تا بوتا جینڈر انکلوڈ کرتا کنمان رینج لینڈ مینجمنٹ پالیسی ہے کیبنٹ ہے تو بوتا کم لیکن صرف اسمبلی پاس بیگ لوٹی دومی IWRM پالیسی انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ پالیسی یہ پالیسی تا بلا ان چیز موجود ہیں اسی تا قانون واٹر بل نے اسی تا تمام اما قانون تحت کسنا فارمر اما گورنمنٹ مل کے باندھ PC1 جوڑا کنن چیزیں جوڑا کنن تو مل کے کنن تو اسی طرح آپ ہے یا کہ پریشر ہے نا مطلب بازی نا پیش ہیں کہ آپ ایویپوریشن ذریعہ کہ اسنا تقریباً 10% آپ تو آوائے تا ضائع بھی نا تو کمیونٹی تا انوالو بھی ٹریننگ بھی شی تا نیو ٹیکنیکس نوکن ٹیکنالوجی جو کیا تھا ڈرپ ایریگیشن سسٹم ہے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن ٹریکل ایریگیشن سسٹم ہے مروچ صوبہ کی مرشا رود ملازی داتن تی پروگرام ہے